Now or Never, episod keempat. Salam sejahtera, nama saya Syamni Manoharan Pillai. Di episod ini, kita ada dua tetamu, sekali lagi bersama Encik Haren dan juga Cikgu Segan. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Jadi, episod kali ini, soalannya, apakah isu utama yang anda rasa perlu diberi keutamaan dalam membangunkan masyarakat India seperti pendidikan, pekerjaan, kemiskinan atau perwakilan politik? Saya akan mula dengan pendidikan dululah. Okay, so kerajaan Madani, kerajaan sekarang telah menjanji akan memberi lebih ruang kepada ataupun lebih ruang kepada masyarakat India untuk kemasukan dalam universiti, right? And then peluang pekerjaan nombor 2. So bila seseorang tu habis sekolah menengah, dia keluar, dia tidak tahu ke arah mana beliau akan pergi, right? And then beliau tidak tahu peluang pekerjaan yang sedia ada yang boleh beliau menceburi, right? Nombor 2. Nombor 3, kalau kita tengok the number of kemiskinan dalam masyarakat India, it's been there for generations. That means we started our kaum India from estates and then slowly migrated to the town. But still the kemiskinan is already there. It's been there. It's been promised by the government or the previous government that will be resolved, but it was not resolved. It's all been promised by words and put in as a manifesto. Tetapi benda-benda ini semua adalah untuk meraih undi dan untuk menang sesuatu pilihan raya saja, bukan untuk resolve the problem. Dan peruntukan yang diberi untuk sesuatu program atau sesuatu rancangan untuk kaum India terlalu sikit dan tidak teliti atau tidak dikaji oleh kerajaan sebelum diberi. So kalau benda tu tidak dikaji ataupun tidak diteliti, bagaimana kerajaan boleh solve problem tu? You know, so we used to have this MIC blueprint. It's a program to resolve a lot of community problems, community related problem, but that is being shelved. Because why? There were other promises being given that we will solve the problem, but end of the day, masyarakat India's problem is masyarakat India's problem. You know, PMX or kerajaan Madani said, anak India, anak saya. Tapi I don't see anything moving. People are begging for seats today and works. Boleh saya tambah? Ya, Cik. Okey, sebenarnya yang tadi Haran kata tentang blueprint ke, red print ke, green print ke, ini semua takkan jadi. Yang paling penting sekali lah political will and desire to fulfill the needs. Okay, so seperti yang dulu dasar ekonomi baru bila selepas kerusuhan kaum pada 1969, okay, after that dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan. Tapi pada masa itulah zaman di mana okay, after 1970s, okay, ladang-ladang, okay, dia telah pecah-pecah, okay, selepas British dia jual kepada tauke-tauke di Malaysia. So zaman itulah mulanya masalah masyarakat India. Okey, mereka telah dihalau daripada estate kerana ladang itu dijual kepada peniaga-peniaga kecil. So maka mereka terpaksa lari ataupun berhijrah ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. Di situlah bermulanya masalah sosial, termasuk pendidikan, sosial ekonomi mereka. Mereka memang datang tinggal di rumah setinggan, di rumah-rumah murah. So that is where the problem start. So whichever government perlu ataupun kita boleh katakan satu kerajaan boleh kita mimpilah, yang harapan, I can't use the word harapan sebab harapan ni tidak ada harapan. So jadi in the future, one ideal government which understand the needs of Indian people, masyarakat India, dan mereka boleh selesaikan masalah tanpa mengira kaum, tanpa kita not sideline the Bumiputera, itu kita tidak mempersoalkan. Tetapi masyarakat India perlu difokuskan dan diberi
jangan bagi 100 juta seperti untuk mitra. Saya rasa mitra ini gagal. Okay, the 100 million is not enough for the Indian community. It's, for me, if ask me, it's satu apa yang bagi saya cukup memalukan untuk masyarakat India. So we are the third largest community in Malaysia. We should be respected. Let me add to go. Yeah. I feel, you see, when there's a government being formed, we know that Masyarakat India has been having a social problem, kemiskinan, we have problem with pendidikan, you know. They should have actually do a lot of kajian, you know. Without doing any study or any research, how to resolve this kind of problems, these problems will never be resolved. You cannot simply put 100 million to an organization and ask them to give out grant. You see, that particular ministry will finish it within 1 or 2 hours. And then you will find there's a lot of loopholes, a lot of cheating, a lot of money laundering happening there. You know, this is all happening because there's no proper study. We are talking about a government, you know, a huge government that runs a country. So when you have a population of a group of people that is suffering for ages, why can't you all put somebody or the Jawatan Kuasa to simply kaji and then come out with an action plan? You know, we don't need the government to spend 1 billion on Masyarakat India. No, we're not asking that. We're only asking them to increase certain things, like means seats in universities, public universities. You know, let's say in PDRM, Police Diraja Malaysia, you can still appoint more non-Malays. You know, those days, yes, in Telecom Malaysia, TNB, all the GLCs, you appoint more non-Malays. You know, you appoint more. Those days, yes, there were a lot of non-Malays part of the GLC. Nowadays, nobody. And a lot of them are migrating to other countries. You know, but this is my opinion lah, personal opinion. Yeah. Okay. Baiklah, terima kasih Encik Haran dan Cikgu Seger untuk berkongsi pendapat kamu. Sekian, kami akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.